video ini. Jangan lupa subscribe, komen, and share. Yang jauh dan nyalakan loncengnya. Atau thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up, Bret? Welcome back to my channel Bastian Selongor Official. Bersama aku di sini gue Bastian Selongor, ya namanya aslinya Holilur Rohman. Kira mau kuat hanya Bastian Selongor. Tapi beda jamet deh yo. Aku pakai sangku jamet. Abi lo reaction, abi lo aku buat video nang channel si Anyar ya. Ya, dan lo kerong kangko sih deh yo. Aduh, ceng lah abi kalau aku buat video. Tapi setia engkau setia fokus boleh, engkau setia lah aku buat video boleh. Tapi support biar sebelum nonton, kau tuh subscribe, like, comment, and share pak jauh. Oke, mau lo ya share aduh repot kok kengkare les. Sorry ya Bret ya. Teting setia engkau Bret. Reaction video beri si akerep bareng kakak Yus Muhammad, kakak pokoknya kakak Akeloy Production. Terima kasih sudah mengundang engkau ikut serta film jiang sekelangkong. Jadi bingko setiap reaction tentang acting jadi remah masuk apa aja apa engkau aja tentang acting jengko todu sampai derem pada. Tapi nang peranar yang kalau bati lebur deh impai pada ti arpo binin orang nak mata nang arah. Aduh ya lawis langsung bainnya ke video na ya. Malelo bid-abid deh ya. Mali asik ada senengku. Jadi pa fokus berarti ya. Yuk videonya kita setel, kita petik. Oke. Yuk. Sedang saya dili cek kacarangan asu anak pe tampe kana istri soleh anak kana ri asli keng salah pergaulan kemale mari tanggalan pe pak mobilnya lah datang sing antar Iya lemari Kak. mari tulian dia tak luar minggu tulian aduh tangmu mami asekot waku rek lu apa Bret. Wah, jadi cerita dari orang yang teralajer. yuk jaga mbok dia Ayo. memang kedar lu Kak iya kak, jaga bingko embung kak, loy paman kam mana bingko kak. kada Tinganya ngayu, tinganya ngayu sih dada. Aduh, 5 bulan kemudian. Coba. sekat Main remi kan lah ngerti kan tuh. udah empat bet Petok lema. aduh kok bodi kakak bi ya jokra kalah tengah aja Caca aja deh jeli, apalah hadir caca jeli jebret. Lengku joker be kamata. Mau jauh rabeng. Tadi kau tuh pas sama deh. oh lah mas kemarin Oh, Ini warna dia joker kok aja. oh iya pada cocok aduh nakan. loh mi lain jokra Iya, jadi film ini diceri apa? Kalau dari film sehari-hari kan kisahnya. Roma beda janda anyar kadu pola beda minat Lakar keng kecoloan. Mana? Beri janda anyar sih Roman itu. ya juaan binin ius jua Aduh ini janda bal. Aduh di laki antara lajar coba bal. Dia. Tukang- Sama senari ke. Tukang berita aja, tukang beri berita. Iya, lah karena semua kecoloan. So ngeta ka kungko sana berna yo. darem mele beres kapi lah aja ya Tuh kapal cerita dari Bret. Beres Kak. Delo alapin. oh anu kok setia tempat libur oh iya embun mah beres ya Beres Kak. Oh iya kok kira makin PC nang besetan. iya ada kile-kile sama bingko Wah, nyelang ada yang nelpon ceritanya. Pada sini Wes nelpon lu ya Kak, engko ki bekombe. Boleh. itu mah lereng kok kilo beres kero Deki le telepon pole bingko Kak. lu udah mali reng kok Wah, lah kan gawat nak kanang gitu. Aduh. Wah, Halo. udah mali mi pak reject kok nelpon le Iyo ciburu tang laki nelpon kok kimen PC. udah mau jadi saja lu yo oh, Iya yo jadi. Kan kau neneng kau nambudin Roma atau kau setela orang. iya lah nanti yo Yud. peran aja lo ledur deng kok je peran mah beri sak marosak bini na orang deh yang kok njelo deh na kanang naudzubillah lo. Lah karena apa? Nak kana aja lo. Waduh.
Tak kalau ada kecap merduan lah kerang. King teh pato dah bread ya. Nak kanak ki buru je le. Aduh. Asik. Asik-asik ngone bini na orang. Ini lagi kita mau orang. Iya apa kak? Ada kepergok moncak Jakarta lah. Katergen. Kata binin iyo Suryo. Pasti ke bahasa apa? Demam. Hari mereka. Gojaan nelpon. Tapi ada nelpon. Tuh. Capek. Teh Hasan. Engkau keng neng ku ya ada geder boleh deh. Iya. Cik lebih nak orang saya kebayang main. Halo. Aduh. Yus, Lagi boleh biasa na ya. Apa teh? Beda apa teh? anja sibuk ada ya? Enggak teh. Beda apa teh? Ya tepat libur lah kalau anakku. Kok kila nga tela binin hede ko nin orang yang budin roman cong. Kaya Oh, kok ni siapa teh? le aja ko lo tahu cong cheng ko ken ngaceling sekelek kepan cong. Oh, iya teh. Lagi bingkau leh tanya kita tentang bini. Yut ko kena boleh najia cong ya. Kila na lu. Teh, sekelangkong teh ya teh. Ya pada. Ayo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada lober lagi boleh. Kalau selamat hati jare-jare tanah lelaki. Tuh padahal saya dele laku apa sih laki ki anak berna kau ring laki lain le. La payangku. Kalau kayak lagu lu nak ring bine ria raya. Al makikisahnya tanang ha diyan. Isong mereka nang film lala kaki neng. Jok lah hidup ada. Halo apa kak? Wah. Demai dele. Tapi lo itu donte kojaan nelpon ah. Iya, kelopain kak. Tala kalau kai. Aduh. Orang berong. Oh iya le. Una. Atanya apa kak? Esra. Kojaan itu lo ikut ini donte di rumah. Apa le? Anu kak. Gupu nak. Tukang ojek. Ayo. Nah, kau mata tukang ojek sing kowe kok tukang ojek. Ente Eh, melepet. aku nggak sing rentot patongan kok tukang ojek. La. Lagi apa boleh? Apa njak kan panas celep. Aduh le neraka dele ongku lagi beda neraka be. Ki oper etono. Iya. Aduh le. Salam kamu, mantur lekas beres deh ya. Iya. Ayah. Ori ya. Ari lah gara tukang nomor. Grab. Wah, abis itu ikan asan di orang. Dia kocak aja deh. Ya dua kan ni bini ni use aja. Berapa ada orang aja? Aduh Jadi kok pada cek kocak film, nggak tahu tuh dia kendil. Aduh tahu bal. Ya boleh bal. Orang aja saya hede jaban. Lagi pas capan peti tengah deh ya be. Pelani isar. Te Boleh. te Ya tal ya. pas Tapi namun atau mulai pe ngak abing ko abre aja. Cek tadi kecilan yang arah cong kaki cong. Ada mama, engkau takut mau itu. Ada. Wes le, patenang mau bingko le. Tak kira benda apa. Ada mas. Weh, lulu. Kau takut. Tetireng ko film mereka nak yang kela keluar masuk labeng mau becek kalampi becek sarong kamu kang salah mengko saya tokol aduh cerengking tang peran deh pala ada kisah nyata na sekali rekan semanya mana baru rekan aja hah lanjut Lo kira le. Apa kak? Cereng tetangga banyak rasanan kau kapti. Wes patenang le, bedengko. kabar terli kabar siapa harfu bino Bread. lah Jalan nak. Apa jo? Lah hidup bini ni use itu tak terus. Oh, tahu apa le cong. Ya, dia yang tak kau japon depan kapal lah. Ya, ada macam bulu ngak macan. Pola lo tongko. Selamat. Kok tahu kakek jengkok rekan yang je kalau hari film kalau angkor aja loh ya asli lah yo kau nak kanang baik hati dan tidak sombong dia kira rajin menabung aduh dia cuma pak aciling film mereka ngaji lo asli nang kau ngaji ya
Aduh, lupa ngaji aba dok Rahman naudzubillahi min dzalik dia mantere selamat. Naudzubillah ya Allah anjir king film mantere film atok boy. Duh nih serya anak laki nak anak. Si laki yang nyari ingon, si bini atingka. Waalaikumsalam. Kita ambil pelajarannya ya. Cak tangger cak cong ya. Ada apa teh? Berapa teh? Binin hede cong ngelakonin zina bi orang lain cong. Arya cong beritan ada Pak Satisa cong. Bisa apa gitu? Holil cong wareng lauk ro cong. Kuri dia teh. Ong kuan cong. Tuh, Are Holil beni yang ngelakonin ada. sekali dua kali cong. Banyak areng tahu lah nare cong. Aduh, lela kau apa lil? Iya cong, tapi cong pamari bener bede cong, pamari cek becek cong. Iya teh. Dia mesti sekelangkong ya teh. Iya cong. Yelah cong. Waalaikumsalam cong. Duh nih cer. Duh nak. Aba bangkar pang ya. Ntar nyari engon di tengah atas nyata nah dili amain bideng laki lain li nang deur li. Aduh li. Apa ya mon kok repah main nabi siapa li sila beri tengah atas masa amain nabi jeli kan lo le Halo, tu. Bu. Iya nak, Bu. Cek kok tegang, minta cek tepung, tegang. Bu. Ya. harap nak berapa? Ya ale Bu. Harap bini nana. Ale ngalakun itu sabu ya jangan orang ya Bu. Bireng laki lain Bu. Banyak sih ngatain lah Bu. Ya Allah nak, yang di bagian dah iya dah nak. Aduh Bu, kok saboran ya Bu. Kita bisa ada timang tu si becek begini dah Bu. Wih nak yang ida je letak aja nak hidup. Tanggung jawab hidup kau lagi. Ni serayu. Ni ser. Iya Bu, mungkin ada saja ya Bu ya. Kok saboran Bu, saya nak saya Kau sebagai reng laki ya. rek anak ngerasain gire kan tang posisi so kayak lakar asli na ngaji rek kan. Iya Bu, ilah Bu ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ni seraya. Bu kakak kan. Aduh ya Allah. Astagfirullahaladzim lah ya. Wah, Apa lah Yusuf? oh. Apa lah? Tahu pelak macam hede pelak. Lah, beda apa le? Kang Bi ni kak ya Allah. Lah, kecek pada pagina mar le. Beda apa le? Kang Bi ni kak ya kau jangan ngelakuin zina kak. Bereng laki lain kak. Kau puntas lagi kak. Allah le. Aja bab kata dosan le. Mon kata dosa hede le, tang kata dosan kia le. Bro, lesok, selak, caplak. Oh iya, nyaman orang le tepang bupu lo apa? Tepang tak kerja iya. Oh Allah le. Tolong kak. Patenang le. Oh teja. Patenang pajan kok je le matur le. Keng riak le motor kok situng le. Iya lo amain meneng Indonesia. Kolok selamat le. Tang ko bulan pacek de lembik hede le. Keng mun di along kok ki pas selamat le. Keng motor situng kok. Tang anak bi tang bini cek pala-paraki. Nang dina reti ganteng aja. Kayak minta tolong li, mon lo engkau selamat li, tang kopuran pada lemakin. Tapi mon tak dulu engkau selamat li, tang anak bitang bini cek pelapar lagi. Dalam artian nang bahasa ki buru jadi lo satu tujuan langsung ke bahasa se pan seumpama lo selamat mati re kena. Mon seumpama selamat aja masuk penjara. Lo kaji bahasa re kena. Keren sih ngarang ya. Sebagai produsernya Kakak Yus lah kalau nyaman bahasa nak. Yuk lanjut baik. Melo engkau acul sia moto. Iya kak. Mun urusan ibu di kak bacaan kok kak tak kira pelapar keluarga kita kak ya. Iya le. Minta tolong dia kak dia cema kak tolong aku kok kak ya. Iya le, iya le. Iya kak, ajalah kalau kak P2 kak ya. Iya le, iya le. Kalau kapi dua. Hei jelo eman gini le. Oh kak, kau lo eman kak. Aja kak, saya dua je kak ya. Mun lo pada tak kira ketiga. Oh, iya le, mun padaneh saja le. Hede patenang le, pas apa le, kan ngakan minum pa banyak. Engkau le, mun kau dulu seteretanya le, mak lo soro bakun mangkat le. Iya, bener. Apa boleh ken siang le, mak tengah malam kau bakun mangkat le. Bener. Iya kak, iya kak, setelah kau ya wes kak. Ganteng re penataan Iya le, bahasa iya le, apa. iya le. Iya kak, iya kak. Iya le yo. Keren. Lu pas anak sekem masih cek beng lah. Kaleng ka kapak orang. Tuh, ada re saya menegangkannya dina re. Yo.
Are nang bahin desa kena sero kana tawa saya aku relas so. Adegan-adegan rian are. Aji aduh lah kumatan na kocang. Lagi entar main ke sarong. Pada adegan kulir tepang. Ada kira-kira teman main ke sarong. Keluar dari label. Wis. Awas. Truk pencang ri kana. Jek. Terus. Terus ada. Mari lober. Erompes wa kedua nah erompes mari. Teti remar naria karena angkok jeram nih nang sosial media ya. Loh, ari yang jereng kok lagi aktif. Bagenda. Bagenda ring ko orang ah. Ari film bener-bener kisah nyata. Engko sang kumati ong kuan ya kana do ya lo. Ari engko neng ku je engko ki odi. Bener jereng kong ala imbu ongku. Lanjut. Lah baone ko ja jereng kong. Lah. Cengak plak ebelis bingko kake plak. Ebelis bingko kake plak. Wah, keren. Are kok salut karena Akeloy Production oke, mantap. Are short movie Madura. Are cek tayang akhir nang bioskop. Iki masuk kan. Pak, iki bahwasana nang di sebelumnya kan dari carok, Pak. Are nak kana jam pojokin nang tengah jalan. Are emi tabare nyaman ada. Jebul. Iki. Mar kenapa nih kagak bisa terjadi? Polisi bertemu aja kan. Dari keluarga Pak Roni. Keluarga korban Cepon amarga arpu binin oreng. Oh, gitu. Ora bagus Pak Roni nerelakan. Ini Kak, laporan sampean di proses sekarang dulu. Engkis. Sampean nikah dari pihak korban apa pihak pelaku? Punten Pak, kula sebagai apel desa Jebune Pak. Apel itu kan apel ya. Oh, kipon. Mungkin salah satu nikah, aku udah langsung terjun serang anggota aku lah di TKP. Oh, engki Pak. Are epat paling mengsedih banget. Tengku pagena. Engko ning kual awalnya jujur, tang mata bung rembeng. Ya are. Ya lo. Oh, Lada bangku kok ya lo. Pak, mama ada pak. Ya Allah, naudzubillah ya Allah, neser kana. Nah, Tuh, ada cak leng-leng ya. Sekolah Pak Benter. Aku mulai jadi orang sukses. Saya nggak nak hidup paraan di Alek. Jaga mbak. Ada kama pak. Bapak kita lakonan. Kemudian bapak lebih banyak pesen namanya. neser ya kana ada yang kana mempah kisah nyata kana aduh pawa berang. Wih di pelajaran ke bayi hedo tengah teh kila daya tok bayinya sedan badan karena ngari ya. Tika. Apa lagi? Aduh ya Allah. Ada kok. Neser aja. Kak. Ya Allah. Neser anak. Ari ya. Kacolon kana. Tangan anak bitang. Ki cong, hidup sabar ya cong ya. Yang pelak tiasan pernah tiasan kan. Neser kana. Ada ongko ka mobil polisi. Oh. Keren. Percaya kok keren. Aduh, Supri juga ya kok berapa tahun nih? Ya kocan 15 tahun. Adalah karena biasa na banyak orang yang sandra sanal montepang bede pa apa dari remarin. Mati tayo. Golong hari re kana lakar. Oh. Ya marin pangeran dia. Kalau kira bela sekelero deh ya. Aduh, aning iya ya cara pah menyala ka binoreng. Iya bener. Lo tahu kok menyala binoreng aja anak karena Sarah deh ya. Lo kok makin bener ada lo. Awas, ada tangali cerita dari tramelis deh. Tak deh. Aneh teh seksi na pa jalan ada ya. Demar sih. Apa? Apa? Rada empah ini. Lalu wakil sa kaluli kakili kacogeng ali ongkon ning ngantem mingko. Wah.
Aduh. Apa nak kanami pah piriungan? Pak beda apa? Ntar ya teh. Beda apa? Nang hidup teh, nang. Ya lu kok tanya re beda apa? Ada urusan keluarga teh. Urusan keluarga apa na lu? Kakak si mate. Lala ceki balik kakak hidup jala beda kelero. Ada harus belajar. Mun hidup ki abole saya hidup dari marau pai cong. Media teh. Iyo mungkin hidup ki maksa cong. Lantaru bingko cong. Keren. Persembahan terbaik dari Akiloy Production, keren. Alhamdulillah engkau masuk dalam film dia, engkau norok kia berpartisipasi ke dalam film dia. Sekelangkong bret, yang Yus Muhammad tim Akiloy kakapi deh ya. Aduh lah keren engkau. Lagi next time engkau boleh engkau keng siapa pada teori sesak merosak deh ya. Lo ledur deh ya. Pah banyak saya beci ya. Yalah deh ya bret ya, mau ada lebur engkau di action film-film Madura apa itu? Bela nemu video-video lucu di Instagram, mention engkau ini nang Instagram, Instagram @bastian_stelongor. Oke. Tetap support terus channel baru nang Korea Bastian Stelongor official ya. Pokoknya hibur jam mau ada lebur, engkau reaction film-film Madura, film apa bain. Oke, mau nemu film locok, mention engkau mandiman dayong. Kak, aku komen kak, reaction dia kak, oke. Daya mau bersalah lo pun dapat dah sing komentar sabor kita ada batas pohon pangapora sakelangkong Akiloy Production sakelangkong Yus Muhammad sakelangkong kakapi the crew se bedeh neng Akiloy Production pokong dari sengko motor sakelangkong bi banyak ya lawe kan dina bread. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bread.